Soy Unka Montri bokhorok Narendra Montri Wansumong 2019 bisio Parliament Basaboy Montri bokhorok 2023 bisini kok samani Tini abo haikeno sairwmani nukjak manipur tuye kok salaimani sanlai mungo swrang salo no Congress ti BRS ni khorok nei dagi phang kendriya hapang ni phasing kok saka je furo kebeng bodol song kendro ni phasing hamya kok sawo a jora rogono social media o viral unka kaisa video aro Montri bokhorok Narendra Modi samani nukjak je 2023 bisio kebeng bodol hamya kok rok ti sanai kebeng bodol ni a kok rok agi rogono samani Montri bokhorok social media o je video viral unka abo 2019 bisini 7 February ni a video parliament no budget अधिवेशन चली tongmani jorabo Montri bokhorok Narendra Modi no tuye kebeng bodol song kok firkha a video Montri bokhorok saka ang norok no khapur mwng runani bagai chaitok jago norok abo haike samung butang yago nahadi 2023 bisio teisa hamya kok rok sabui pirnai mano Montri bokhorok ni abo hai kok khwnawi jotono moni laikha aboni ulono bo saklaikha sak torma bai norok kotor thaini simi kuluk mungo kalaikha nahadi norok tabuk bo thai rogo kalaijak a jorawo parliament no phaye manjak phaikya sonia gandhi bo वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले और अहंकार की बात है ये समर्पण भाव है अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए 2 से निकल करके आके बैठ गए आप कहां से कहां पहुंच गए अरे मिलावटी दुनिया पे जीना पड़ रहा है आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी Satakalayo 2018 bisio Chandrababu Naidu Telugu Kaichi bodol hapang ni phasing hamya kok rok pirkha a jarawo kwbangma kebeng bodol gosimung rekha phiaba paithago BJP naikolzak NDA no kaham phunuk sakha bio report kokhora